Muraho neza abakurikiye ikiganiro ibyaranze umunsi mu mateka, jye ugiye kukibagezaho nitwa Eugene Kayiranga. Uyu munsi ni itariki 11 Ukwakira umwaka wa 2025. Uyu munsi ni ibiki biwuranga mu mateka? Mukurikire ikiganiro. Bimwe mu bihangange byatabarutse kuri iyi tariki ya 11 Ukwakira nk'uko tubikesha imbuga zitandukanye nk'igihe.com, Kigali Today n'izindi. Kareli Benz washinze uruganda rwa Mercedes Benz nibwo yavutse kuri iyi tariki mu mwaka w'1844. Augustin Pinochet wahoze ari perezida wa Chile yavutse kuri iyi tariki mu mwaka w'1915. Kuri iyi tariki kandi havutse umufasha wahoze ari perezida wa Amerika Eleanor Roosevelt. Bimwe mu bihangange byatabarutse kuri iyi tariki kandi harimo Ulrich Zwingli wazanye impinduka muri Kiliziya Gatolika akagira uruhare mu ishingwa ry'itorero ry'Abaporotesitanti mu mwaka w'1531. Akomoka mu Busuwisi. Pierre Benguin yatabarutse kuri iyi tariki 1992. Ni umuhanga mu marushanwa yo kurira imisozi. Akomoka mu Bufaransa. George Haida ni umunyapolitike ukomoka muri Autriche. Yatabarutse kuri iyi tariki mu mwaka w'2008. Rutaganda George yaguye muri gereza yo mu gihugu cya Benin azize uburwayi nyuma yo kuba interahamwe mu Rwanda agahamwa n'icyaha cya Jenoside. Ashinjwa gukangurira abantu kwica yifashishije RTLM mu guhohotera no gufata ku ngufu Abatutsi. Yitabye Imana nawe kuri iyi tariki mu mwaka wa 2010. Mwakoze gukurikirana ikiganiro ibyaranze umunsi mu mateka. Muzakurikira ikindi kiganiro ku munsi ukurikiraho nk'uyu. Murakoze, njye wakibagezagaho nitwa Eugene Kayiranga.